Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Evo nas ponovo, živi smo, nismo dugo snimali na kanalu, pa sam evo odlučio jedan video kratak da snimim. Evo ovaj Zinedin Zizi 4 se keser i vidite da je svezao neki repić. I evo nas ponovo na kanalu, idemo do kraja. Moramo uvijeti sve granice, pomjerati. Idemo što više subscribera, govorite svim svojim prijateljima za mene, da se suvaju, da daju lajkove, da razvalite subscribe button. I da pogledate ovog prijatelja što se zaguljio u telefonu, da ima neku crpu, on samo se tamo nešto tipka. Evo ovo mali kratki video. Šta da kažem, pozdrav ljudi, dajte što više subscribera, govorite za nas i idemo do kraja da imamo puno lajkova. I trebamo imati puno lajkova, subscribera, idemo do kraja. Pomeramo sve granice. Ćao!